Tenapo yahlak pa Leipu moilan de namai Salamth jaitam nang tenyih toman shinge ane cha yahlak jingne Kahtoknyu Ngaolan I Tam ya benang. Chan area mengopu small tea grower STG Khonglane India hai Myanmar yikyang ao mengopu jinglande club plantation linglak jingne initiate ne menga ngopu Ngaolan jaitam nang. International Border Awareness Forum of Northeast General Secretary Uwang Wangnao kaye Phabu press release me ibua hatau khong me members 29 ngonang hayanga imane chan area jinglande ana Indo Myanmar yikyang ao mengopu jinglande club cultivation chiang me yong lanyik Tüophei club hangke kailak ane club kaibu kaya hangke kau tolak hadau tremlai phayang keme ane initiate ya ngopu Ngaolan jaitam nang. September 6 mebu October 2 de ngoye hadau khonglane 15 jinglande kemyang nyawhai Leipu ngoyangki seinang hayang 1480 doctor kahambalana club plantation linglak jingne monga yapu seinang hayang wongpong jam haja tokte club kalan linga tamlak jingne nganglak se ibu Ngaolan moilan de jaitam nang. The Chroma Public Organization have Western Sumi Hohoni Kaye October 7, 2023 ni taxation sai sapu chamloi pangbu jingne resolution ngaukham lingbude Dimapur Chambers of Commerce and Industry and Dimapur Urban Council Chairman's Federation ni kayo hadau resolution ngaukham lande support phabu yangi. Dimapur Chamber of Commerce and Industry Vice President V. Sikhetu Achumiye ibua illegal taxation, extortion, donation, hadolan sai sapu ma ngopu jingne teman Nagaland me business doi sau yemai hayang teman local economy do pokpu yangi ane vice president na ibua Dimapur me train me tang paibu to henan yong soye taibu yangi hadawa sai sapu jamloi pangbu jingne alau kan mabu to henan paibu soye taibu yangi. Dimapur Urban Council Chairman Federation Secretary Arif Changkijayo hake yangi Nagaland no allow state ki wangwe tai ha ima taxation sai sapu pangbu laklak wongpong se yangi hakia sai sapu pangbu chine business lamde yong apoknang ane naga chilalaneo hadau ngiyang business tu saude mong ya phabu jangonang se yangi hadau illegal taxation laktam lakchine government of Nagaland the Tüophei dobu Ngaolan phabu moilan de damnang. October pelinap ngaibu Sikkim yang yongbum army land 23 ma ataibu Ngaolan jai ngoyangki hadoran yume teman nakakadaja kimentemser sanglir semenbu mokukchung district mebu molong yemsen jingkadao maabu ma omyangki hakia ma ngobu imanga lendibu hat plinyi dawyangki ane hongni imanga iman chingda ya bebu jude mongsangbu Ngaolano jaitam nang. Ane jam ngaibu manibu mop me more me ngopu kuki kadalane maitelane anga debu nok ane alau tu henalan okupat ne menglak chine ngangpu me mop ngaya ngonang se enang mani hanyi Manipur government kaya hadau kan de security forces lan ane jam power suanbu Ngaolan jaitam nang haki ngopu jingne curfew hadau kan me relaxation yengolak se ibu Ngaolan moilan de jaitam nang. 2050 metange Kahtoknyu me stroke yang libua wangpyang jame 10 million ngoina ok Lancet Neurology Commission kaya iyangi Lancet Neurology Commission kaya ibua 2020 metange stroke kaya 6.6 million kadalan wangpyang jame libu iyangi tau dokter 2050 metanga ba 9.7 million kadalan wangpyang jame stroke kaya lilakse iyangonang hadau stroke ne myang bua low and middle income country lan meseong se ngailak se inang hadau ba it sembu Ngaolana World Stroke Organization hayang Lancet Neurology Commission kaya tenyih buju huan bei phianyang study yayang publish ne myang bu Ngaolan ngonang se inang imani ibua stroke ngai bua low income and middle income country meseong se ngailak se inang hadawa hypertension air pollution wangyang amyang unhealthy lifestyle yawang yungoi bu jingnyoi wanglam hayanga alau tak haitian ngobukan meseong se ngailak se inang hagia domanyoi mo stroke yang libu katlan ma janang
Asongwan dia stroka wu nyu wu balan de he tak ngo bo apoi tenyih ngai ni ya 55 wangpiang amai landen hoi ngai bu ngonang lai thawan de karong nyu ju he wana semyang sa tai bu moilan ngi ngonang taukhei cha he cha jingne yahlak pe yopu me cham he ngo hau se tenyih bu ngaolan ga ya Leipu moilan de pongtamlak